Krunice su nam potrebne zbog dva glavna razloga, a to je funkcija i estetika. Funkcija je zbog žvačnih sila, ponovo da se uspostavi, da ponovo normalno žvačemo, i to je najčešće zbog nedostataka zuba u stražnjoj regiji, odnosno lateralnoj regiji. Što se tiče estetike, estetika je da se pokriju zubi koji su neadekvatni estetski, sama riječ govori, znači kad su zubi promijenili boju, kada su okrhnuti ili oštećeni. Zubne krunice mogu biti napravljene, izrađene od kompozitnih, akrilatnih, keramičkih, metalnih, zlatnih, apsolutno materijala, nema kraja tih materijala od kojih su krunice izrađene. Međutim, za svaku krunicu postoji indikacija. Znači, akrilatne krunice, odnosno kompozitne krunice, odnosno plastične krunice, najčešće koristimo kao nekakve privremene krunice, dok čekamo iz nekog od razloga da ti zubi, odnosno situacija u ustima, bude spremna za konačni rad. Najčešće krunice koje se izrađuju su takozvane porculanske ili keramičke krunice, koje su izrađene u bazi ili od metala ili od cirkona. Pacijenti koji dolaze na pregled kod nas u ordinaciju dolaze sa nekakvim svojim idejama, ajmo reći, što bi oni htjeli u ustima. To su najčešće ja želim cirkonske krunice, jer sam to pročitao na netu da je to najbolje od najboljeg. Međutim, uz klinički pregled, u razgovoru sa pacijentima dolazimo do konačnog zaključka i odlučujemo što ćemo i kako ćemo napraviti u ustima. Što se tiče izrade krunice u našoj ordinaciji, to je proces koji mi radimo rutinski, koji je jednostavno sastoji se od 3 do 4 dolaska pacijenta u ordinaciju i na kraju tog procesa te krunice cementiramo u usta. Svaki put kad govorimo o bilo kakvom radu u ustima, moramo spomenuti i moramo naglasiti da je ključ higijena u ustima. Znači, pacijent nakon opsežnog stomatološkog zahvata mora saslušati doktora i slijediti upute koje mu on dao o higijeni. Samo uz takav pristup i takav način, uz kontrole redovite kod stomatologa koji će potvrditi da je to dobro, taj rad će biti dugovječan dugi niz godina. Nakon montiranja, stavljanja krunica u usta, prvu kontrolu ja tražim od pacijenata da mi dođu nakon 2 mjeseca. Zašto? Zbog toga da vidimo da li se pacijent pridržava svega onoga što smo prošli s njim oko higijene u ustima. Ako je to tako, nakon 2 mjeseca vidimo zaista da je to tako, sljedeću kontrolu dogovaramo između 6 do 12 mjeseci. I onda tako svake godine ljudi dolaze, napravimo kontrolu, napravimo po potrebi nekako čišćenje kamenca i dodatnu edukaciju. Vremenski period koji je kruto stavljen u nekakvoj literaturi koje smo pročitali je nekakvih 7 godina. Međutim, u klinici, iskustveno, ta granica ne može i ne smije biti tako kruto postavljena. Znači, ja imam pacijente, zaista, koji dolaze u ordinaciju i kad vidim rad u ustima, mislim da je stavljen prije 6 mjeseci. I pitam pacijenta kroz razgovor kako dugo imate ovaj mostić kompletno u ustima i dobijem odgovor, to sam napravila prije 12 godina. Mislim, u tom slučaju, tih 7 godina je bezvezarija. A takvo stanje u ustima je isključivo zbog toga što je pacijent slušao svog stomatologa, provodio higijenu kakva treba biti i dolazio na kontrole onako kako je bilo propisano kod tog stomatologa. Kod svakog stomatologa je različito. Međutim, mi napravimo rad konkretno, dobro, fenomenalno, stavimo to u usta i to je ok. Dalje ovisi o pacijentu. Znači, to nakon 12 godina ne može više biti zasluga samo stomatologa.
što mora biti zasluga i pacijenta koji se prema tom radu ponaša visoko odgovorno, jer on ima to u ustima, nema stomatolog to u ustima. Pacijent ima to u ustima i što bolje se ponaša prema tom radu, taj rad će duže trajati u ustima. Kad dođe do promjene, do potrebe za promjene tog rada, nekad čak nije ni estetski, nekad čak nije ni funkcijski, nego jednostavno dolazi do pojave novog materijala na tržištu, ko što je prije par godina bilo, što se pojavio prije par godina, dosta par godina kad se pojavio cirkon. Ljudi su mijenjali metal keramiku u cirkon čisto zbog biologije i zbog estetike. Isto tako će se pojaviti za 5 godina možda neki novi materijal koji će nedostatke ovih materijala danas suzbiti u smislu funkcije i estetike. Pa će se radovi promijeniti zbog toga u ustima, ne zato što su loši. Međutim, još jednom naglašavam, koji svi radovi u ustima, higijena, higijena i higijena. Znači, odgovornost pacijenta prema tom radu što smo mi postavili u usta je ključ dugovječnosti tog rada.